tujye mu ntambwe y'ubuhamya kuko ni burebure ariko ndawucamo. Ibihe tuvuye kuvuga byatugezeho tuririya iwacu, ariko murambabarira natangije ntabibwiye, sinzi niba nadanganyitse, ariko nibyo kuko naje ndihamiriza kuko nakoze amakosa. Nta muntu ugomba kuja mu ruhame rw'abantu bangana bityo atabanje kwiperezanta. Ivyo murambabarira mwari mutumpezi zero natse mbabazi. Wanziviwe amazina nitwa Ngibombaza Plaisir, iwacu mu Gahwera mu Minembwe, ndi umunyamurenge kwa Itere. Ubundi ndi umugwanashaka. Umugwanashaka udafunguye utavanga wo mu mutima no mu maraso. Barazidi kandi nzobikurana bisazane tibizomva, kandi ishaka ryanje si ry'umunyamurenge gusa ko riboteye zanumva bangwino ngusanza umuntu bamukubita ngo ukaba gutabara ubupfu. Siza mbona ko habe nubwo nusanga umwana w'umugikuyo hano hanze bamukubita, sinzi ko nusanga habe n'umugikuyo ntabwo nanga karenga uko ndi present ibyarange kwenda. Ibihe bimaze kutugeraho twahuye n'ibihe bidutunguye tutararota, ariko twahuraga twumva bavuga ngo hazoba intambara. Nari narasigariye kukandukamo bavuga ngo abagabo babiri bazoza basangira igice cy'umushashi. Umushashi ni ikigogo gikomeye. No twakora analize twategereza ko ibyo bintu tukabona bidashoboka. Abagabo babiri ibyo bihe biraza byitoratoza, kandi ikintu iyo kija gukomera neza kiza kitoratoza kikisondora kivunagura biraza. Watibuka hariya byama bihera ndangira ku bacuruzi zatangiye kera, ariko kandi abacuruzi bakaba batemagura ari imisisi mwarabyumvise, bakaba batari muri kiriya cyuzi cyane cya kibi. Uwagira gutyo warenguka n'udukatunga batukujanye tayari wahindura nikoni isadutse itagifitika. Uwagira gutya bakagukubira mu gashitsi bakakunika. Ibyo biragenda biratambuka, hazaho faze yo gutangira gutera akarere turere turiya biraza biradusatira. Tubonaga ibintu byahinduye isura, ingoma zahinduye imirisho, ariko turabona uko bimeze kose tugomba kwirwana. Tubizi tugomba kwirwana mu bushobozi buke twari dufite, mu bukego twari dufite, dutangira kwirwana. Ntambutse intambara ziraba zikwira indondo, zirasenya, ziramanuka, zikamirunda, zirasenya, zirafata, zitangirira za karindwi, za rumba, za Rukita, za Mashakivumu, Gahwera, za Rwanda zari zarwo. Ariko turavuga ngo ntituzabyihanganira ko bimeze kose. Turarahira ngo tuzova hariya biturasi. Bari barasimije nari ndimo ko ntazava hariya. N'ubu ndacyari kumusima ahandi muri safari. Barazidi biraba twirwanaho. Ntambara twagiye duhura nazo nyinshi kuko muzizi, ntabwo nzirondagura ngo mvuge ngo byagenze gutya, ariko ndavuga
icyo nshatse kuvugaho, ibindi wenda abazabikenera muzabitegera YouTube cyangwa se muze musange mu rugo Kasarani Magima, nuko nzababwira ayo makuru. Bwana se habaye ku itariki 2 z'ukwa 10 2019, ubwo nibwo nabashije gukomereka bwa mbere mu bitaro ndakira. Wabe ku itariki 31 z'uko kwezi kwa 10 ubwo harashize ibyumweru bibiri mvuye mu ivuriro, turongera turaterwa, barongera kandi bangezereza kuko bari bangejeje, ariko turasubizwa mu bitaro. Wabe ku itariki 15 z'ukwa 12 muri mwaka wa 2019 niho ngiye gusa n'utindaho kandi ngiye kurangirizaho. Hari muswiyinga materaniro muvuga butumwa hagurutse kuvuga ijambo, maze gusoma tarasobanura, baratera twitaye hanze, barufite kuna kasingira, barufite icicuma kagisingira, turibukanga nyine turatabara, usanga nyine bari hafi n'umuhana bamaze gutwika, ndetse kamaruri niyatangira, ariko tugerageza kwirwanaho uko bishoboka, uko twari tungana kose, twari bakeya, ariko kandi turavuga ngo tugomba kureberaho umusaza bamushinja cyangwa umukecuru bamutwikira mu nzu, ibyo tubigomba kuba. Abasore bose mwese babanze abacoce babasore bamare mubabone kugira ngo umusore usubire inyuma, turagenda kwirwana, turarwana, ariko Imana ibana natwe. Basi Imana ibana natwe kandi twazaga tugenda twasenze. Basi bazaga badutera badutungwa, ariko kandi usanganwe amateraniro azayagendana. Pastor kwavuze tubene ibati tuza dusiga amateraniro. Kintu cyambere nazaga mbwira abacu barakizi wacu, nimba babana bararizi, nimba bari hano barakizi, muzoza mwumva ngo pa uza wegera uwo muri kumwe mbere yo gutora icyo ugomba gutora, mubwire ngo turagiye byo ushoboka ko tutogaruka cyangwa tugaruka, ariko nimba tugiye ntitugaruke, tugende ngo duhekereze tugere iyo datari neza, kandi yari tugaruka n'amahirwe, nukuvuga ngo tugomba kuza tumugendana tukamugarukana nta kumwe. Benshi bageze muri biriya bihe nk'uko nyaruka bandi banguye nani mutara kirazira gukora ikintu kibi mu gihe kibi. Basi tugenda turi hose, bishoboka ko twogenda ikaba ni safari, ariko kandi iyo safari ntibigeka ngo nishiki buri nzira, tukagenda twashika isafari yawe yo kugenda ondoka, kandi twagaruka salama, tugasubira tukiyoganiza kandi tugatangira mambo mato ko bimeze. Bwana Yesu amen. Umunsi biravuga nagiye nirukanga, nari mfite telefone mu mufuko, nari mfite ikoti ry'umufuko w'imashini, nama nifungura telefone, funga ishamwe indirimbo mu marida, mfunga imashini ndarikenyera ngo ndangize ishiramo akaririmbo kavuga ngo iturinda buri munsi ibitero bya Satani. Basi nabwo gataramiraho ibitaramo biragongana mu mufuko, igitaramo cyabaye hano naho ibitaramo byabaye. Haleluya, ariko nkunda Yesu niwe mwira wanje magara. Egere cyo bintu byatangiye gukurubana. Basi amen. Ya neza basi turagenda twika mu ruzi, ariko Imana dutiza utubaraga uwo munsi turareba kabisa bigakunda ariko gahunda ngani gahunda, turagenda ngo tugere ku musozi, tureze baba ndangije ati
wahereye wewe bankuruhuka nawe karabaye nje kumva kwa ijosi ndiriheruka byaragiye naje kumva barukoresha aha nyine nakoze n'umuntu akoko yamarigenda yamarikira na pointre nama numva ngo kwa umutwe numva kusandana aragwamisha ndagenda santras bas bana zivi ariko mwumve rero mwumve ubuhamya aho buri mwumve ubuhamya Imana gayo kandi bari mashini gani bandasha kiriyaho kuvuga ngo bakoresha mashini gani mwijosi indikizobita ngiyo Imana iravuga ngo barakurasa mashini gani kandi ntirihuka biba gutyo ariko baraza kurasa SMG bihuke naho nayo kibugenge sinigeze numva indi film naje guswa kugira akenge naje gusanza n'uhembutse ariko nari napfuye ushise kuko bacu bangeze kandi bari abantu bangifu bataza baju barambindagura babona fini umwe bahise bamukorezaho niwe bagiye bikoreye bantaho ndi mayiti filime yikuje none Imana wewe ngomba kukuzura kandi uburyo kuzura n'ubu ngubu ngomba kongera kandi nkaguha umwuka w'ubuhumeka n'amaso kureba warangiza ukabona ukuntu baje bakakugeraho bakakwicubaruzi kugira ngo uze kongera kandi kugarurirwa ubumuntu uzabona icyo uvuga mu isi kuko iyo bija kuba gutyo bakandasa gutyo noneho narangiza nkazaje kuwenda ko guhembukira igoma sinumenye amakuru yo gusoma ariko irabana ngo kubera kugira ngo uzavuga amakuru impa kumusukoka ugomba kuzibonera ukaza ivyo wabonye pana kuza gupapasa umukope umugiye recherche no bwana sifi ngo barangize se anotigeze amen no mani bamurisha kizagi kuru igitaramo no ngo barangize ga inze guhemuka hemuka nta muntu kira kandi numva akenge karaje ngo ndambura amaso ndareba numva nta wundi mubiri n'umwe sinumve ko mfite ukuguru sinumve ko mfite ukuguru nukuvuga ngo bari bashaha ino mitsi ihita ibapanarize umubiri wose igiti numvaga ubwenge bwaje n'amasareba nari naryamye nubamye nariko ndeba ibintu byose baraza ariko ngo baje kuza bageze ko muri 5 metre bityo kandi ndabitegereza bara abasore batatu ni ibintu ntari mfite apareyega ngo mfotore nari kuba mpamba bereka ariko mu mutwe barimo n'imyenda bari bambaye n'imunda bari bafite ndazifite mu mutwe n'imvugo bari kubavuga barazifite noneho rero waje kuba ngo muri 5 metre bagera ko muri 5 metre mbwira Imana ati ngahega akazi kawe namani bugira ngo ushingire kuri bike nagukoreye mundokore mu gihe wagombye kungaruka nizeye ko mundokore kandi nimujana salama kabisa nta numvaga nta kintu ndaza kuba ubuhamya bw'icyo kintu kibi ngibi byo kwiga barazi noneho Imana yo ntiyari kure nanje barazi muri Imana rero ngo namanuka nkagikuzimu uricyo ari asanga kuzimu nishayo kandi nikurayo barazi amen
baraza yari kure yanje iyo yari yangotesheje urukundo rwayo bakora ibyo bashaka n'ibyo biyumvaga ariko kandi bigeze bakoraho urukundo rw'Imana ruteretse tibishoboka nta n'uwarikoraho n'ubugingo ntawe ukora ntibigeze bakora ku bugingo amen. Imana yabindanga ko kure yari yatanze yo yabibwira Satani ngo mukiranutsi wanje namubonye ariko kandi ukuntu bamwiriye nawe nta uwo ari wese wamubwiye ko genda ndamuage barasise kungiye kandi muri yo kamukuru wawe bwana zibi yamungu aragenda asandaza ibyiwe byose nabiwe bose warangize amusiga arasaragaruka wamubonye namubonye ariko kandi n'umubiri nawe umubwije ntacyo bitwaye Imana zigenda ubugingo nabukunye eti bana gukora washike ibyo akora ko kandi iyo bugigeza kandi iyo bugigeza tsima bigeza Imana yini niko nako byari bimeze Imana izungurukisha urukundo rwayo nono bakora ku mubiri ariko basiga ubugingo barangize baraza barandasa nicyo gihe bakiye ku kuboko nicyo gihe bumve kandi kurasa cyane ijosi n'iryo rirasha abantu bazabona ukuboko bakagira ngo niko kurasha tikurasha iko barakubwiriye ariko ijosi n'iryo ryari rirasha barasa ijosi barasanakana tugufa turambika kino n'ubari uko narangiza cyora twaraga tuyabyanga barazi ngo barangize ndahera complete manya ndazi ko byari bingana ariko Imana yavuga ngo uzongera tambe hano barazi Imana yavuga ngo uzongera uracyagira muri Kenya nubwo bari wararahiye bazaganira n'abacu ngababwira ngo kizongera amahoro yabaye hari inshuti zanje amahoro n'aba muri Kongo iwacu zaje kuramukanya muri Kenya zaje i Rwanda n'ahandi kuramukanya ariko bikimeze gucyana no mu kanisa nazaga mbivuga naroshe sigara muri korali n'ishenyi umuhungu umwe gusa abandi bose barana abiwacu barabizi muri kadesi ubushiri muzaga turimbana umwe muzamu twazaga turimbana n'abakecuru n'abasaza babagira ukuntu kandi tukanezerwa haleluya amen ngashira muri gisirimba ngabumyaka ngasirimba jenye ariko nganezerwa barazirima mbwira bacungo ntishoka nono Imana ganayo muri gahunda yayo yo uracyateramira umuje haleluya amen haleluya amen bimeze gute baraza ngo barangize bakora ibyo bakoraga ndapfa ndabikwa cekinga bakora n'ibyo nari mfite niba ya telefone yari igihe aririmba niba byari bimeze gute naje nawe ariko bishoboka ko bajyanye mu muziki barazibira noneho Imana agiza kwiyerekana nongera kandi nza guhemuka cyo kimwe na kurya byari bimeze noneho narabatse noba nageze se mwijuru kuko narahembutse nibaza aho amabaza arambwira ngo none nageze mwijuru barazibira reka ndebe ko noba nageze mwijuru ariko nta kintu nari ko mbona abantu baje bagakora ibyo byose bakagenda ariko ikigega yani numva ntekereza ibyo ngibyo ko wenda nageze mu ijuru Peter numva abahungu bangore ibyo babaje nese bari imbere kidogo hano bako kunande kuri metero 50 hano numva ko yamagara bacu oye maiti yenu amutaibeba leo ndachari muyasi kandi sindabona umubabaro nageze neza nari nahise konfirima ko nageze abamarayika bari mu ijuru abamarayika mubwire ko cyane numva Kiswahili kandi bene kigeri nabyo
Unangize teka numvi kuba numvi biswahili nibitekana. Unangize bazimana none se. Nubona ngiziwawe cyangwa ndicarinisi. Charinisi. Ubwenge bwa ngahe tereka nibuke twari dufite igitaramo cyane mugoroba n'ijoro ufite kuganira. Tikayo ndeka mbekuwe bukijambo nari nateguye. Imana irambwira niyo yambwiye rino jambo ugende ubabwirize wasomere umubwiriza 12 ubabwire wasomere haravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'usore bwawe iminsi mibitara ubwo uzavuga ngo sineje inyenyeri n'izuba n'ukwezi bitarizimishwa n'ibicu hayi magambo avuye none ntekereza ukunga iryo jambo rije ngo ari iryo nje kubwiriza kandi ntekereza aho ninje nyine kandi ntekereza kuko naho naswa kugira amahirwe yo kubaho ntabona amahirwe yo guhaguruka mu mbe navuga iryo jambo ariko muri porogaramu z'Imana nayo kutazikiranirwa iravuga ngo 10 date uzaburi umoja wavuga ngo ubwira abantu muje mwibuka umuremyi wanyu mwisi busubira imisi ubwo iyi ni wakati yanyu ubwo n'ubutumwa burahagije uze wibuka umuremyi wawe iki gihe nicyo gihe cyo gukora nicyo gihe cyo gutabara ndabivuga sawa wazi uzi kumwese mugana simbanuye ariko twese tutungana turakiyumvisa mu icyo kintu tuzi ko nyine bazakubwira n'ubishe umuhungu mwejo bode yavuga ngo bazoshana n'abagore bakuri waraziviwe ako karatambutse kandi ntabwo ni ikigereranyo danse waraziviwe ntabwo ari Imana yambwiye ngo nje kubabwira ngo mutabare ni ikigereranyo danse kubera kuko ibyo umusore bikorwa ukiri umusore waraziviwe hari ibyo ubu rero ibyo ntakoze gifite amaboko abiri jamais dans la vie sinzongera kubikora kuko ntakiya ni ukuvuga ngo ibyo nakagombye gukora ngomba kuba narabikoze ngifite ubushobozi n'imbaraga zo kubikora ariko kubera kuko bitagishobotse niyo mpamvu nyine bitagishobotse no ndasa n'uri mu gicu ndasa n'uri mu kijima ko kuba nakora ibyo ngomba gukora ariko kubera kuko harangacyo sinobakishwa keze kuranumva ni ukuvuga ngo twebwe abagishoboye turacyafite opportunity yo kugira icyo dukora haleluya mwishe mwibuka umuremyi wanyu mwisi bisore bwanyu mwisi mibizigera kandi ntitwagusubiza ariko yije ugomba kuyakira uko imeze ariko kandi ugifite okazi ugomba kugaragaza ubusore bwawe nubwo babwira ngo jewe ndacyari jewe nubwo navuze ngo harashe kuko satani yoje kwishogereza ngiki kintu cyatumye yobatse satani atsikinde bazi icyo nicyo cyatumye satani atsikindege kuri yo iyo yaramubwiye ngo naho napfa uzapfa kiyirigi nubwo bimeze jewe sindacika intege ndimubwire nobwiye gusa ariko bizashoboka kuko ntabwo ndenda kote yukomeza ndacyari umusore ushoboye akazi kose ka buri mwemwe cyo tushobora no guhingana ariko iyi ni mirimo ngomba kuyikora barasa tibukaza muri abagabo murashoboye murakomeye barasa ako ni akamesaje gatambutse tutabara barasa amen icyo gihe naje gusaba gukora igitaramo mbwira Imana ati Imana nayibwira ngo
nanone mu kiviga byagenze gutya wohereza abacu uvuga nariko mbwira Imana niko uko mpamvu ariko nariko mbwira Imana wohereza abacu baje kujana amahiti yaje uriko nariko mbwira Imana kandi ganamaze guhemba baje kujana amahiti yaje kuko gane ko bandi baza kujana amahiti yaje barashikaga asange ga itakiri amahiti bajanye none wowe wohereze umutima wo kuza kujana amahiti barazi guhumza no guhumu barazi akumpunda kw'Imana shiranga isimba guhumza no guhumu nuntabaza ndagutaba ya matibuka numva hepfo imbere goti rugamba rwashushe nari njyanye n'uba ariko ngomeza gukora ibintu mwiri Imana ati igitaramo nibukisha Imana amagambo atatu mwiri Imana twasengeye mu rwara rwo mugahwera timuruza timuza murumva muzobera musigura mwiri Imana ngo Imana twataramiye mu rwara rwacu mu kidego hirya barasifira mwiri Imana ngo Imana twataramiye muri bitonde mu kanogo ni Imana ibitaramo sibera gusenga hari ikintu uzi ukoraho gutya barazira kwa mukoraho neza ku mutima w'Imana gutya barazira Imana neza iravuga ngo peti nakumvise kwe numva tusasa kwa kwa imbere nyimba twimbere twatipe twimwe twacu igitaramo ubwo cyaje gutabarwa kw'abaye barazifika baraza bashike nabo bari simusiga tibishoboka uwacu ntagomba bari none ryasengesho ry'abakuru ukurusigira cyo kurikana n'ubu ngo nani ese Nowa yasengeye mu nda y'ufi Nowa bayi yasengeye mu nda y'ufi Imana iramwumva nanje nasengeye mu maguru y'abajinisi noneho ubwo bumva muraza mubashike abasore babiri barambuka noneho bati mwe bamwe ni mukuru bari bazi ko nabo basangaga ari akaboko n'akaguru kwakuna gatuka mubashike basanga ngo ikindi bagire cyari kare umwati none ni mari unda bari bazi imyenda namwe unda nene waita baje mwe amakuru Koresha microphone. Ese konda gira mukonde. No barakurubana ngo barangize kurubana. Ndabwira ngo kurubana ngo neza usinange mukavi gatoye. Haleluya. Amen. Ngo ino mikukureba. Agira ngo uri n'umusi mumvukije. Areba bone. Munzu kare.
arangaragisha aramumviriza muragize bahamagara bacu mutebuka umujuru yahindutse wanasifi araza ubashike bamubikanye neza abandi barabampagaze hejuru batereke sizi ibyo navuze ariko icyo bambwiye ngo navuze ngo narababwiye ngo ntacyafite muperetse kabarukonaje bamari nukuvuga ngo rero nagiye nta kindi kibazo bantu ngo nababwiye iyo ni amakuru bambwiye naje kandi nabibwiye n'abantu bizewe kandi nabibwiye n'abantu barenga bangahe ibyo sinubabije ngo nababwira ngo ntacyafite ngo hari icyo basaba bamari ngo tutisita maze gutera ibo bari kuvuga ngo turakuba bari koresha bamari jewe n'amatera mukazanye nta mugambi nigeze ngira wo kuja gutera abahereza nani matera yo mu isinimba haleluya baraza nariko gamba nigeze ubu nyine uwo kwinjira muno akabavuza minani mwoko hano amangu yo ibona narimo urumva tugomba kameme kuza tugenda habe nani tugomba kuza tugenda kitunga kigera mugezi bamuzana cyo kwirega ku bagore bindi jewe zava javyo nagiye kandi akabona iriwe matera ari gusenga nijo kabwira umugore ngo mbabare kandi ntacyo banike karuko kandi kubera ko twambaye umubiri n'amaso acumura ibitekerezo byo tukabona akanwa ko n'ingenga y'ubusa ariko ni ngombwa ko kaba umubwira ati mama baye icyo kintu kigomba kuba mu buzima bw'akisi barasifiwe n'uwibagiye iyo umuntu amaze kwibagira barasifiwe azitufu kandi uzora wese umara kwibagira ariko kubera kuko utizeye kuko wibagiye neza ugasubira ku kiyo ukaza kandi ni wowe wiyagiraho koga bikaba ngombwa gusubira kwirinda izo nizo ngeso z'abakirisitu tugomba kuza tugenda watendamo tukavuga ngo none nobana ubasukire kwigira mugenzi ukirira barasifiwe haleluya icyo kintu cyandeye kumeze n'ubu ngubu ndacyagenda n'ikishere barasifiwe haleluya reka nza kiratana kandi hari ikintu ushobora kwiratana kigafasha undi nawe agakuraho nawe akazi kawe ngombwa ko azokiratana icyo ngicyo ubuhamya bukomeye cyane barasifiwe abacu baraza baranjana ibyacu n'ibyinshi sinaguma kubivuga bya mu bitaro mara ukwezi mara amezi abiri mara ukwezi nta kintu na kimwe nakoze muri sitoma akanwa kanje katarabumbuka karabura umugongo wanje wo babereka ni nk'inani kigrafi umutwe mwamuri kovu haba gisebe kingana n'uyu mwobo w'inani kigise mbaho n'ubwo buzima ariko ukugana ari mu nani muri chance ugana baga muri chance ayo mezi yose ariko abakongomani hariya kuri Goma bangeraho bane umuntu nabaye bakavuga ngo uko na Mungu undi yaza akavuga ngo jameni ngo nguyu ngarara muri urgence bazi ko ari jewe buca wapfuye abo bazanye bashika bagatambira tipe biwacu baza barakomanga gufunga agashaka gafungura kandi ukabona aracyakomeye ariko waje kugera mu munani barazi batake yukomeje baraza gabara barazi jewe n'abaye wao no ndarangiza gasanzwe sigarafata amahuduma y'abandi kaza basenga Imana none bari tubakize nigeze gusengera hano ngeze hano muri Kenya mu kwa gatanu nageze mu kwa kabiri mu kwa gatanu njyana mu bitaro nani Medihir ndaba
ngo bamare kumbaga tabara cyane nkumvemo anesthesia bahita bizamo isaza chikinyakeni kiremse kabisa ndabatima none gupfa kandi ndavuga ngo man ngiye guseka nari mvuye muri anesthesia guca akenge kabisa mbona bishije gisaza bafashe kabisa hari asigaye no dakika ngo akikane niko nari kontekereza mu mawazo yanjye kuko nari ko mbona sana wenje none umuntu nagize muri Imana ati man uno musaza mu izina ryawe hafi kandi kimbere ikimenyetso kuko nanje nzokira ngaho amen lase bamuzanye kasa 11 nanje nari nabazwe kasa hahera kasa 10 ndagira ngo haje kugera saa 3 haje kugera saa 3 za nijoro baramukiza kufunga ndavuga ngo manu shino kuko no musaza kize kandi nizeye ko zaki niwe wasohotse imbere yanje yamaze mu dejo arasohoka je namaze mu turwaju none namaze mu katrejo yamaze mu dejo arasohoka neza bibabiriza kuko kize ako gusa konyine namanyumva ko nari maze umwaka hafi umwaka ndimuta iki kintu kibigihamya kuko nanje ndahaguka bwana zipi Imana yo mw'ijuru iramukiza bitangira kundi kwizera kuremetse cy'imbaraga kuko nanje kuzagendesha bine birenge byanje kuko nageze hano tarabasha no kuba nakwicara kuri gatebe mu ngire bike kandi nari maze amezi 2 hamanitse basi Imana imbere gisubizo ibyo nagiye mbona muri ubuzima ni byinshi kuko nuko kuboko kumwamo ukungu niko nazanye muri Kenya kuvuza kwari umugozi ngakwiya masito kurahariya icyo Imana n'ubundi gukomera ariko gakubera kuko nzi uko kwari kumeze nzanumva gukomeye kurusha iriya beto kandi noneho kubera kuko izaho Imana yagukuye kumva nkaho mfite nk'amaboko 3 kuvuga ngo jewe sinatinya ngo mfite amaboko 2 kubera kuko Imana yanshizemo ikintu kinereka kuko ifite amaboko yombi icyo cyampaye kure sinigeze cikitega kandi sinigeze nitayivane mwavuge Imana ngo se Imana ugituma jewe tari naragiye muri kindekera cyangwa naragiye haya sinzana Imana ngo se Imana ngo nuko wabonye haya irabizi umuhanda sinavuga ibintu by'ibyuma barazi Imana ishimwe kuko yambereye igisubizo Imana ishimwe kuko yaje haleluya mumba bari indi minute 5 bari kuguruka abashoboye tuguruka mureke mabwiye kino kintu jewe ubuzima ubundimo sinkigira ujya mwanya wo kuvuga ngo kariba bashitsi turabakiye mwegere n'Imana y'ubushobozi shika materaniro numva kuko ni sanse kandi cyanzanye nico kiza kintera gukora ikindimo kubera kuko singomba gutega ku muntu kuko nta muntu wagize uruhare mu kubaho kwanje mazi bigatuma nkora ikintu ntarenze kubwirizwa abantu bamaze bashika bakamada marara bakakuwazenebura ngo babanze babigereze abandi nabo ngo babanze bamweze mikrofone kuko ari no uzushika ubikore n'isa no metero ubu niyo mwanya wanje noberara ku muhanda imodoka zikangenze zikoza zigenzeza abandi kuko naje ndemetse kuko nabo baremetse nuko profita occasion hakiri umwana iyi ni occasion yo abashoboye pastor 5 minutes ndabahaye ngo kandi abana kuvuga ngo abanyagitengera ngo n'abanyagifaya umuntu wese haleluya umba kuko
Bwana sifi. Ubu ni ubuhamya bwanje nawe ufite ubwawe. Bwana sifi. Kandi ntawe udafite ubuhamya bukomeye usibye ko abantu batandukanye kutaho. Ibibazo ufite ingorane ufite nibwo buhamya bwawe. Bwana sifi. Ariko ndabinginga abanyamurenge ngo muhumurike kandi mpayipole abantu bose twagize ibyago twapfushije abantu turi mu kaga niyo dusimba ariko mu mutima harimo akantu ariko kandi titubabareka badafite ibyiringiro. Barazifite dukomeze twizere Imana kandi abandi tuzabasanga kandi imirimo yawe yararanye. Barazifite kandi nta mirimo nta migambi nta bindi ariko twe dusigaye mureke dukore Imana dusirime dutaramira Imana utarinze ngo babanze bakuvuge mu izina. Cyo tugendana amateraniro tuyararane tuyabyukane twirorosanye amateraniro. Haleluya. Twirorose akarengeti wamuwa ngomani aka karengeti wakote dusirime Imana.